istaknuti ljude koji su tu napravili koja piše, koji su otišli malo dalje i koji su u tom nekom vinskom turizmu napravili jednu stepenicu gore i tu bi ih trebalo pratiti u tom pogledu. Znači, podijelili smo regiju Hrvatsku na 4 neke regije. Prvi puta ove godine smo tražili da imamo i najbolje podijume Slovenija, Bosna, Hercegovina i Srbija. Inače godine se širimo i tamo, znači radit ćemo istu ovakvu priču i dole i pokušat ćemo regiju nekako objediniti, napraviti jednu veliku priču regionalnu iz vinskog turizma. Tako da puno ne duljimo, malo smo cajt notu, uvijek dijelimo neke priče, znači ono s čim se kreće je nagrada za životno djelo svake godine. Ljudi koji su puno dali, puno napravili, entuzijasti, pokretači puno toga. Znači bio je tu Vito Andrić, bila je ekipa. Naime, kad dobiješ nešto nagradu za životno djelo, znači da si već pri kraju. Ali ja mislim da nisam pri kraju. Ti si tek počeo, Franjo. Ja nisam tek počeo, nažalost imam puno iskustva, to se tako fino kaže. Naravno, kroz život sam u toj svojoj karijeri prošao mnogo stvari, prošao puno teroara, nešto sam naučio, a eto i pokušavam nešto malo to što znam i prenijeti na druge, na ove mlađe, želeći nekako dati snage i volju našim ljudima da se pokrenemo zapravo više i da se orijentiramo više ne samo prema sebi, prema unutra. To nije jedno da se to ne valja, tako dalje. Danas su oni po meni možda vodeći wine bar Hrvatske. Dobre vine. Hvala lijepo. Prve 224 večere, bili su svi važni vinari, a i šire. Svaku sretu održavamo te vinske večeri, svi ste dobrodošli. Hvala. Super. Koliko ste već, koliko radite? Radim već 10 godina u Mariboru i neke okolini širši. Imali smo otprilike do 6 ili 7 hrvatskih dečka koja radi vina, ona baš prava i nam je baš u čast da ste nas primetili. Hvala vam puno na podjeljenju i zaista radimo sve stvari, jako strast nam je da radimo stvari koji ide našim ljudima u neki gušti i za dobro vino, nema problema. Čestitam. Hvala. Ja se zahvaljujem na izboru, iznenađenje je veliko, pogotovo pošto je gospođa došla i rekla, kaže, vi ste usvojili, šta smo usvojili? Kaže, poslala sam vam mail, ali pošto nas je malo ovako, smo razbijeni, kolega je u Tuzli, ja ovdje, gazda u Austriji, enolog nam je ostao dole u vinariji i nadam se da će nam ovo biti samo još veći poticaj, da još budemo gostoljubljiviji, da još više otvorimo vrata, ali da se razvijemo dalje u ovome jednom segmentu vinarstva i još bolje rečeno ugostiteljstva u vinarstvu, odnosno turizma, jer to je stvarno jedan veliki poticaj za sve nas. Hvala vam velika. Hvala najljepša svima, zaista svima koji ste nas posjetili u ovih zadnjih 4 godine koliko je otvoren već novi dio podruma, ali hvala i svima onima koji su pričali tako lijepo o toj cijeloj priči koja se tako proširila evo u drugu godinu za redom najbolji u Istri. Hvala najljepša. Ima se tu što za ispričati, zato najbolje da se uzmete jedan cijeli vikend, dođete do Iloka, koji nije tako daleko, da vam je mi u miru i onako u tom nekakvim ambijentu naših starih podruma ispričamo izravno i izvorno. Nama je i meni osobno iznimna čast što jesmo veliki, ali imamo veliku dušu i dajemo sebe kao jedna velika obitelj u
ne samo njegovanju te tradicije, nego opstanku grada Iloka i hrvatskog voda. Evo, ja bih se isto želio zahvaliti za sve one koji su nas prepoznali. Ja moram reći, Ilok je na početku Hrvatske, neko veli na krajnjem istoku, ali mi smo na početku, trebate doći do nas kako Karmela veli, imate šta vidjeti, radimo na tome, evo ja sam punih 13 godina tamo, to je bila moja ljubav, bavio sam se i drugim poslovima prije dok sam vodio roto i distribuciju, ali ono što je moja najveća ljubav je bilo Ilok. Hvala. Hvala. Ništa, samo da vam se zahvalim na ovoj lepoj nagradi i svi koji su probali vina i oni koji nisu, pozivam vas da dođete malo da posjetite vinariju, pošto mislim da ima svrhe. Hvala vam još jednom. Ti mjesto sa tim vašim vinarima. Neće mene da slikaš. Čoč. Sve super. Ništa, ja nisam od puno riječi, to znate svi, tako da zahvaljujem se i nastavite tako dobro raditi i dalje i mi ćemo se potruditi da vas uvijek dobro ugostimo. Hvala vam. Prošle godine, vinarija koja je ove godine druga, znači bila je tek tamo iza 10. mjesta, očito su nešto iskomunicirali s publikom, očito je neki pomak se dogodio.